میخوابی تو چو میزنی شورا چوش میکنی میکنیش لیچنم آدم میکنی تو میره یا که 5 کس میره یا که 10 کس میره میره با عقل باشی بچه کتا توپوی نیستی میخیزی همه را دشمن میکنی حوز بو میگه که مثلا ای بر قرغزو فلان تو میکنی ای بر مو فلان تو میکنی منه انا قرغزو را بدیه چوش کریم همه بدیه انا بعد این آدم اصلا گفتگی از همه را فهمیدی میگه که همه اینم خیلی میکنم لبوی تتانه 100% اینم آدم لیچنا انا من مثال هم بچه از زنگ زدم هم خیلی میگه اون را قرات کرد خیلی قدش گفتم که تلفن ها کش میگه من در سر قهر میگه پزدم من بخشش میپرسم بخشش میپرسی برو در پیش مردم بخشش پرس ویدیو که بگو من خیلی خطا کردم ما موزیک مثال او اوردیاش او بخشش پرسی جای پرینجی نیست او بخشش پرسی за то что tu как мужик исправить кен ошибката всё tu janг надоз мисол мардам просто так ами як ҳафта пеш акамрдин фарёд кард ҳама каса шитем тренеро маслиҳат кардем ки ягон имрӯз кадам маълиме ки тоҷика чидо виза партов маълимаш отвечат мена ага шогирдаш хича гӯш накар маълимша фаҳмидӣ маълимаш отвечат мена ин ҳафта ҳафта ногузашта и коро шуда хай бигирем талабаи касе ҳаст маълимша биёри ҷавобгар кинем худаш раст намеброяд 100% کسی هست مثلا امو گپ از زوگم ترین او بگیرن بکشنش بگیرن یا پوبلیچنا بگن که نمین امو آدمای که همه ببینن که این امو آدمای مقصد این همی کارا کار نیست این جواب دیست از کارش این طریق اینه که همه را پوفیگا این سه روز گذشته است تمام همه فراموش کردن 100% این برای همه مو نرمال میگیره هر کی بو یک گپ بیزیبتا زوم میگیم که 100% خیلی نه میگم سبین پاره نگرفت так что برای ما برای آدم با любой مردک مقصد که بانوموسی توجیکای باید نرمالی نباشه на самом деле ами кор задеват каргиз ҳамара так что агар худшуна мекунанд мақсад мерем мо хатшу гап мезанем агар худшуна кунанд ами кора мисоло касе миёя намеяд связ кинем бигирам биёрамаш касе миёя намеяд фар надорад биёя гап занем бишинем гап занем ҳеҷ кас мо ҳеҷ каса ба вайна призыват намекунем мо просто мегем ҳама одама дар рӯш бигем ки ты кто на самом деле ты кто за что ты можешь так себя вести من کامنت ها بکشم فرق نداره مونش بیسته با مونش برودش سلام علیکم امید السلام علیکم سلام علیکم امید چی خیلی اینا امید اما 12 ساله میشناسم من بچه شیرنرته بچه پخته بچه ملایم حال من ندیم مثال اگر میگم که آدم در روش پخوالید نکن نویا давно его знаю как личность спокойный порядочный человек порой чем каждый мой король хитмана позволят намекинем вопрос поднимается умед ам видео ра диди кадо мо мада бачао рӯй кардам брат ами ҷо ақорат мегӯям мегӯям ки померо ами кадо меку леви сайт карда аяма ошибка аста ку брат у ҷавобш метаҳад охир ама помери комухили намекунанд не 100% гапат 100% не каму ҷавоб дан дар кора мақсад умед аста барои ами кор аста калону ваю мекунанд се рустам мега ки рустам мега я фафес сабирани буд ҳама ра сабирани карданд кай амридин хати ами ҳамаш муаллимои тоҷик ами ҷо ҳастанд ку ҳамаш хати шиш гап зад не мақсад 100% гап буд мо ҳам гуфтем ки ҳамун калону мегирад кора ҳал мекунад не ки 3-4 рӯз чи ягон гап чап нест ягон гап хабар нест талабаи касе ҳаст ҳамун маълимша биёра маълимаш бигира ҳамун талабаша бирора ҳама ошибка мекунад бачао қати акаи амридин гап зад бачао занг задан акаи амридин қати ваю гап зад уже дина уже ҳами кора ришват по-моему кардан охир ришвате ки умед вай бояд бирад я публично бахшиш пурса то что аз кар билад кардагия вай мисол чихе бугум ина дина бачао рафтиянам улицае ки партофтае ку ам бачаак ман дар фалон ҷо зиндагӣ мекунам амрада ждат чи кардиян кофтиянша мисол дар кор нестайда ҳами ҷангу ҷанҷол номеро киштагӣ мисол ина номерои ман ин номере занг бизани фалон то мекунам вай бояд хеле гапҳо назанам мисол вай агар бача баақл боша ама дина вай ки ту бача баақл боши хеле гап намезани ё ки агар мардак боши бачаҳо ба сар омадиам бара да гапа ҷавоб теофӣ
این چقدر که تو حقارت میگی در پیش دیوار بجا میشی و هم گفتن نشونه میدی یا که یک دیگه وقتی کلانترا مثال گپ میزنم باید اول برورم بگن این همی آدم هم خالی گفته گرد 100% گپ حل شود همی کوره که پوبلیچ نیست هر شی هم پوبلیچ باید تمام گره О, раз публичная информационная война, то и он таким образом надо закончить. Таким образом публично باید با تمام گره که مثلا 100% گره میگه پوچا یگان که جنگ پنگ میگه просто ایجاد عبید نده چه که چند کشیدم ویدیو ما روی میگم میگه در گروپ پارتو من میگم من کورچیده کنه در گروپ پافتم میسو برام دینا گفتن که مو حالش میکنیم خمکنیم با همین روز برو کدیسن خپ دام خیسوس ای بچه по-моему гап дин зад ама точно по-моему дина гап задан гап задан имрӯз мега касе занг мезанад либои каса мега хатитан гап мезанам либои кас хизи бе меравам бачо бо телефонша мекуша اینه раз просто раз ам хели одамо калонтошна подчиняться намекунанд калонта бояд чо кунад бигӯяд ки бира хизд разбират ки так да мунанаш хидиш биё разбират кина тамом самый лучший вариант рост як ки як қирғиз чӣ гуфт ҳамун боксёр не рад мисол ами калонтару мигам мо нигоҳу бин мекунем бояд мисол ам калонтар бурора як шапалоқ шуда буда гудаги хали накиштоби дига касо ҳами кора накунанд фаҳмиди брат فوز اکا گفتیست هم که این همی کار انتاری تشینه میگره این همی کار دیگه نرمال نمیگره کاش دفترو هم به خیزه چند خیلی فضالیت میکنه بعد او так что алоқа бир ман дар кор мақсад гап занда кора калонош действительно гап загин қатиш бир ман дар кор ман намедонам кадом калоношонаму ака амардин гап зада боша қатшон меган о ака амардин фарёд када гап зада айна оли пагавна бравона у маълим гап зана қатишо хой гап зана буда фарёд кия ака маълим солеҳ ё ки ки мисол занг зада гуфтаишам хеле солеҳ ҳам хеле гуфт ки солеҳ гу ман занг задам гуфтам ша гуфтан ҳамара мебинем кору бора دیگه زنگ نزدی با صلح پرسی بگو چو کدن حالا بکشه زنگش میزنم های پریمای فرمون زنگش میزنم خیلی درست همی مثال معلم ها هم سیستم ها هم بینه شوگیدو تو نه باید سرد زنگ بزنی پر کرد فریاد کردن امردی وقت فریاد کردن هم خیلی که من گفتم خرشو ای طرفی شاگردای می اگه گفت خبر نمیگره من همین درست افتخار جداد کردم امروز اکچو کنم گفتم راست هیچ کس گپی خیلی ایجاد نکنم بگی گپ زن Я тебя держать не могу. Раз у тебя есть слово, свободное слово, можешь говорить вперед? Я фамилию мисол. Ако Москва да мисол канта чия ми систему. Бахло хазам айб медони. Конечно айб. Ярани айб мисол дига касо механанд ба ҳол мо ки мисол ам ё як давлат майдар да зиндаги дорам ба дигарш тоғина мегиранд. Хел мисол. Ако ту ду гудак ҷанг шиде мисол او قاعدت دیگری همو بچه ها که اکو همون رفیق همون سایت هولی میزه داده من نوشتم که تو دالبایب تو با کدیم سرید تو نو студент باشی تو را کی право даст که религия را تو میشود کنی در گفت تو را вообще کی خیلی اجازت даст گپ زنی این آدم هیچ کس نه یک پروکاتر کی نخچه نشون میده نه چی هم تاریخ خیس پروکاتی رو کرد ایده همه ما رو دوش کردن هر دیم دو کیا ما واپس نمیدونم نه وایش میدونم نه ایشا نه صورت دیگه نه وایش همین از دیات گوزلیک پیدا شه هم گپ چاپ کردیم на самом деле хай заканчивай на то что Солех зань мезане мане видим чи решат карано надо публично, чтобы все узнали, что вот эти ребята, они извинились за то, что они высказались. За то, что они высказались так вот, матерились, высказались так грубо. Не сказали, да. Так лучше будет. ساعت امکور آن وقت تشینه میگرن یکی طریقی که مقصد اون اکو قد شگاب زن و مقصد هم طریق بین خودشون زنگی زن هم طریق ساعت فوریش طریق نه مقصد
راست نمیدونیشون اما کودک کیه مثال میگیره و خیلی چیزا می نویسه مردم پامیره اینش میگیره خیلی گپا میزنه همین ده پسند میشه و گپ چپ میشه. Сад фуй, сад гуфте сам ход ду гуз просто бармана манда. Як гуз душмун карас унора, як гуз як бар душмун карас ҳамаи мора. همه با میگم که مثلا مردک وقتی حقارت نکن مثال گپ میزنه باید در گپش جواب بده. یک من وقتی آدم از زن زده میگه کم بخشیش من یکم پرتنز ندارم مقصد یک که در سر قرن و من حقارت کردم من حقارت کردم من میگه نمیدونستم که و میگیره در سر چشمه پرتویا خمیکنه و خمیکنه و اسمسو شو دلیل کردی چه правда دور. من گفتم تو شو تا حقارت کردی برو پوبلیش نبخشیش پرس. برو پوبلیش نگو میبخشیم. پوبلیش نبخشیش پرسو بگی دشمن که تو چی خیلی میفوره هم باشه دشمن که کنچی کسی هست. چی خیلی میفوره زور رفتی بخیز برا در میسر میخونه در جای میخونه بکو بیو بزنش تمام это уже твои проблемы. Не, тарик. Бо гап як чой гап мезана ки медунӣ як чой гап зист аст ки мегӯин далбаёбай блядь мегӯин тупоя ин чиз на самом деле мактаба даже мегӯй тамом карги нест ва мегап заниш ягон одами зуд даже тари гап назанам охи ҳам одами боби ман як гап мегуфт ки аммо гови бешир овозиш баландай گوی بیشیر آوازش بلند از همین هر دش گوی بیشیر نه همینش هم گوی فر ایدون فرق کنید برای این نامتری مقصد که همین تیم مقصد نروا دور و دراز خیلی نامتری ریشتش کردن در کار و تمام اونم مثل صبران یک من گپ میزنم با پگاش نمیبینی با دو گودک میخزه گپ میزنم در همون صبران فراد بکنی در همون صبران فرادش میکنی باید همون همه در یک شپلاخش میزنی پگه خطاگی اینوی ماشید با یا فراد میکنی همین لوبای تشکی خطا میکنی کدومی همین شهروندی تو بکسن کدومش همین کارو هم میکنه که مثال فیتنه میاندوزه میبروری هم باید خلق کامیراش میکنی میگو خطاگی نکنی بچه یادگاری جنگ نکنی مثال ویدیوش میگه نمیکنه ساعت فویز همین صبرانی شده همین صبرانی میکشن میورنش میزننش چپود میگن که ریزوان همیشه ریزوان معلیم او در صبرانی بود ریزوان هم دباوی چی کنیم چی نویسته گه؟ ریزوان من نویستگی نهاروی کده نیمه دا نبرو چی کنیم ممکن نیست این ها برویش کدم در افیر نیست ممکن همی گپ مقصد همی تیم را چند بار گفتن که نمتری اقیبت چی صبرانی کردن که صبرانی نکردن که با همی کروشی هم گرفتن بگین اخی من نکرم من نمیتونم ایش کسا باید کنیم پریموی فیره چیست نومه؟ یک سکون بیا اون شد نه همجا پرتوخته سن بچه ما از این همه نویسن نمیبرو امده اینم جاز من ریزوان توچ که ایمه بکنم الان نمیبرو نمیبرو میگم نمیشه و اینم وقتی نمیشه است که نمیشه و او ریزوان نشیست از رویش کریم ریزوان MMA جلال کس جلال در کورس مونده که بدرویا چون جلال نیست دایگاه براتان ریشوت پلاسماسیه پریکول خوبت که کیرا ترا ریزوان یا شیطانه کسی نوشته است خیلی ننویسه دیونه نه بچه ها از 958 کس نگاه کریست است هیچ کس از هیچ کس بای война призывать на крест است каждый должен отвечать за своих слова и все на это разговор закончено اینا شیرونی افجال добавить کنه
نه بخ نمیتونم نمیدونم چی باید اگه جای اون باشه چی 5 minut میگه من زریعه دونم را سوده چند روز دارم فکر نکنم یکم کسا داشتم نکنه هیچ وقت همجا بعض احتیاط دیوانه شدم ده ما فلونی ها فلونی چی در کنه می حق خورا تو دنجا گرنگ به عقل می مردک باید دهنش تازه باشه دهنات نه باید توضا یک بعد افتخار میسارن اینا مرد که حقورت کرد میسار مورا جواب دادن نمیتونن مرد وقتی حقورت کردی گپ زدی باید در گپ جواب تیلی بود مثال بگیریم 100% یا خیلی بسیاری بچه ها میگم ما نمیدونیم مسئله سر اینه که یا بچه سایتی حاجی میرزا دارم خیلی من نمیدونم من در روی کردن برای افتم شد یا ویدیو چهارشنبه در پیشونیش علی مدد نویسه که اما را پارت و پای تک زنه نویسه هر چیزو نسبتی مردم امید بعد یا بچه درم آده گفته همه ویدیو تاودالی که ننویسی خیلی گفت وای خطی وایش دیدیم اشتخلب جنگ هیچ اوچه وایشه وایش اوچه ایشه شپای وایشه شپای ایشه وایش مردم شا مردم ایشه باید دیگه همی حقورت کنن میگیرم وای میگیرم در اینترنت میپرده یکی میگه نمی توضیح کنن حقورت دورا میسو او شما را میسو همه اونا فهمیدی؟ انا بچه که میگن چی باید خیلی خیلی میگم من در سر خرم حقورت کردم نمیدونیستم که باید در اینترنت میپرده میسو یا پای بیزه میگه بیزه بعد میزنه همین سبب یک هفته پیش صبرانی معلمای همه تاجیکا بود هم کسی تاجیکستان بود صبرانی در صبرانی گفتن کدوم اینم خیلی گودکایی که میبرن گپ میزنن حقورت میکنن هم یورا میقپیم میوریم در این افیر اگو ویدیوش رو میگیریم در اینترنت میپرتیم چون که مثال دشتام نکنن حقورت نکنن مثال یا مردم دیگر هم مثال این نتیجهش هیچی یا روز خیفه حقورت میکنه نمروش همه نویسته میگه ما در زنگ بزنه ما در فلان عدیسم با تومه که زمیران هم یوانشه زنگ بزن تلفونش کشتگی هم مردگی خینه میشه سلام علیکم و علیکم سلام سوزی افتخار جان سوزی برا جان همه تینجای بعدی اکا من نامش عید مراد اپویان اپیش بر بخشیش رستم افتخار جان رستم جان سلام علیکم بخشیش نکرد چو کنی هیچی همین حقیقتا هم ده حوزی برادر اگر منین من گوش کنید برادر همین خیلی میگم که جامعه تاجیکستان کلان کسالی انا همین کسالی روحی کسالی کوکوا کسالی بسوادی کسالی انا میلاد پرستی محاتگی شمالی مذهب پرستی انیش با اپاس میکرد انیش با پیشی اپاس میکرد برای این شما میدونه که برای این در تویشون به تورما کدیستن آدمورا مولورا burada محکم کدیستن это открыто делают برای چی رادیکال‌ها burada محکم کدیستن ممکن خیلی بچه‌ها گناهگار هستن گناهگار نیستن ممکن انا در پیش خداوند جواب میگن در مثالی گل باید 100% نیکی من میدونم که حکومت تاجیکستان بردید همین آدمو کار کردیسته انا مو باید چیکار کنیم امروز بچه‌ها ما باید اینمی پرووکاسیون دا подаваться نکنیم همه میدونه که ما ملت تاجیک شری نریم ما любой وقت تیار میشیم که برای ملت ما جرماتیم اینمی تمامی تاجیکستان همین 2 ماه پیش کارش دیگه همه تیار بود правильно همه تیار بودیم در تاریخ معین доказать кадagi мы и нам некому больше нечего доказывать. Теперь нужно доказывать в бизнесе, науке и спорте. Все. В остальном вообще вот это вот массообразие и да мы вообще будет отношения. И нами قدر ممنون دارم اکاو. من ندارم تو بخشش. گوش کن. گپت مقصد گپت توری یعنی هم گپا باید مقصد موی تری باید نکنیم.
Неки чхелай ки ман онда шистигим никого не трогаю, никого не задеваю, гуфтаги ки як кас мехеза мега ки модари ҳамаи тоҷикоро фалон кунам. Чхел мусима мегара ки бугум ки 100% ай провокация аст. Асlan барои ягон кас нормали нест. Барои ягон кас нормали нест. Барои ки як кас мехеза незашто буга ки ма модари ҳамаи тоҷик хидма мо нагуфтаистем ки ягон вай ям як кончнига гапаросташ. فهمیدی؟ نکی این وقتی که همین آدم ما را زدیوت کردیست ناموس ما را فهمیدی؟ اگر نه خودش پریموم سمیسل یا گوست پریموم سمیسل نکی گپش کنکریت نه گپی کته است برای ناموس همه برای که مادر ناموس این برای ما کسی باشیم ما در کدام ریتینگ نباشیم در کدام وظیفه نباشیم وظیفه داری بگی کش پیش وظیفه بگی کش پیش قانون یا که زوری برای نه پیش برای مقصد که такого больше не и ягон кори намеби ягон кори политика меби ягон ибар меби мегуфтем ки 100% и кори мо нест фамилии мегум парвака неки вақте ки номуси моро задиват каристан мо наметонем хуб просто так бигӯем ки 100% айнам хеле хеле хай мега ки модари ҳамаи тоҷикоро фалон кунам гимгӯ ки 100% айн итали ҳам намегаран аз ҳамам дели агар не худаш ҳеҷ кас нест ки ҳама ями бачаҳо бурам як бачаҳои мақсад бачаҳои мақсад бигӯем ки о бурӯи бирам хатию гап зананд за такие слова Ифтихорҷон за такие слова не надо идти разговаривать нужно просто молча делать и все просто человек исчезает но существует другая сторона медали понимаешь да может человек просто исчезнет за такие слова и непонятно куда он делся понятное дело но есть другая сторона медали ҳастанд одамое ина мехоҳед ранги мо ту бори шерои нара кофиро дигар мегам провоцировали его понимаешь 100% барам ҷанг беиҷа фаҳмиди дастойниё ранги ту бори шерои нар меран дияша ин амихел дастойниё 200,000 мурдан дар тоҷикистон аз соли 91 то 97 200,000 просто вдумайся это страшная цифра брат ана иҷа чӣ гапаяка иҷа ҳозир гуфтестанд дар бораи сабрани инам акам рафтааст дар сабрани биакам рафтанд сабрани маслиҳат карданд ки мекашам меорам мо чира гуфтаистем даже агар мо просто дар ҳамун сабрани суд разговор тавош шуд дар ҳамун сабрани чӣ бики кинам хеле дар ҳамун сабрани гап дар сари рафт гап дар сари тавош шуд ки мо маълимо пуршем ҳозир акам ридин гуфт ки ҳозир ба ец ай рақоса бисёрта шидагай ба еци мема ҳар кас ҳар чиз хиша позволят кардистааст буд ки дабри ҳар маълим шогирди хиша биқапа соҳиби кина гуфтем хорошо шогирди касе тоҷика ба тоҷик виза партов ягон лишти движени ки хича некрасиво вистиб кард дар интернет маълимаш отвечат мекунад дар шогирд мегира меора шогирдча меора бахшиш мепурсад тамом разговор на это закончился всё ман гуфтем ман розӣ шудам ман лично розӣ шудам гуфтам барои ман аз шогирдои шоловар ҳамон шогирдое дорам ки первую очередь они воспитаны у меня второй уже бойцы будут они просто разговорам хеле бики гап дар сарами тамом мешавад имрӯз уже себишини мана маълими шогирдиам модамам хеле кард ина кора буд мегирад тамом ӯ бахшишпурсӣ ягон куштан нест ӯ як рай мардакиай як май рай паступате мекунад одам ки ҷанг оғоз нашавад дига тамом ин ҳамиха корай ай кори хичай вай ӯ одаме ки мефураша ӯ касрате ки ӯ ҳароме ки хатиши хел кору кардаст бирава вай мекова миёва вай уже вай проблемай вай пусть он делает всё что хочет с ним тут он просто целый народ вай задел понимаешь это Акай Рустам таких ублюдков извините за грубое выражение которые разделяют нас по масштабам по религии государству قانون دین هم نگفته استیم و برای دین ولی ما مالچیم قانون دین вообще دست نکردیم من نگفتم که وای دین خیلی کدای من گفتم که من بچه‌ها گفتم که تو کون گفتم تو студенти تو چی گفتم тебе кто дал право что до масала дин я удам tu задевать мекини tu ки вообще зачем для чего ты это делал провоцирует барой чего дамор мекини ана ҳамун видеое ки вай провоцират кардагия ку гапои ми намехоҳам гуфтан мисоли гап ки мехе беҳад гапои безе гуфтагия ваям гапои безе гуфтагия аввал вай монагия
اول وای موندگیه باید درومه میگم من دروم آدم گفتم من بچه نکم کرد نطوریه دلیل که ایش ما شما مردم ایشالی ما شما رو ایشا میکنیم میسور اخلش نیکتو میسور دیگه ما وای زنگ میزنم نه اپتیچر میدن زنگ میزنم کمیتر بینست جوابنا بتکی شاید بگیریم دو کامونه میشه فقط بایک نیمده میسور ای خطیوه جنگ شد میسور ایش میسور وای شاخوات که وای ایشا انا وای گریف چکو کرد ویدیو کرد گریف پارتو گپوی را در حالتی که این بچه هنده که من بخدو قسم اینجا بچه ها تماشا دارم بخدو قسم این بچه ها که سال پوندگی مرا که اکا بخششی کلون گفت من مقصد دفتر کارم دادم من گفت خطو کردم میدونم نه نفهمیدم که مقصد هم میگیریم خاطر امردین همو آدمی که همی کار کرده پروکاتسا کرده مثلا اگر این برادری بدرشانی ما که حقارت کرده همو آدم کی بوده است و چه خبر داره از کجا است و چی رو نمیدونم من نمیشم میدونم در مصر مکتب خونده است در مصر الان دیدی ممکن در سوریه باشد ممکن در مصر باشد خدا میدونه خدا میدونه اصلا واقعا خدا میدونه کجا بوده کی وای دیدی مورا چقدر جنگ انداختن یک دیگری موقعی که بولو در مسکو لیکن ما آیا طرف دیگه کو امردین جان اکای رستم ما خرساندم که نمی اینترنت هست فهمیدی در نمی اینترنت ما حل میکنیم همه چیزا همین اینترنت و تلفن مثلا همین صحبت ما نمیشد کو ممکن آدمای دیگه شون میپستن خیلی همین هسته که ما میفهمونه که برادرو خونریزی نکنین یا دیگه تو نفهمی نکنین ده الحمدلله خیلی مردم و مردمی دونوه просто тавagi да кори чия ки озирак далнеши чӣ гап мегара мисол ин кора точка намонем палубому агар вай ҳамги ҷое бирава нарава мисол чӣ гап егара нагара палубому да ягон санавани во мехӯранд ҳамаи бачаҳо просто этого надо этого решить мирным путём мо бо як бор гап мегӯем ки ҳамун бача худаш бора как мардак бишина бигӯяд ки ман хато кардам ҳама мисол ошибка мекунанд чтобы дальше не развивать это все закрыть эту тему на зло врагов, на зло те люди, которые провоцируют. Но ин гап дар сари чӣ мерава? бархата гап дар сари того, что ҳар як одам модарша дӯст медорад. як кас, як ҳароме ки мисол қативай провоцирует шикар, иҷо ту модари сели народа мегӯй. Да иҷо рост намеояй, не бача, астағфируллоҳ, ин иҷо рост намеояй. мега духтарои тоҷик ҳамаш кистиянд. ҳамаша да назар дорад. Ну, там это разговор вообще, там жесткий. Не, но он не вывезет разговор, 100%. Он не вывезет. Но я про что и говорю, что просто, как ты сказал, красиво, надо тихо сделать и все. Умеджон, салам алейкум. Ассаламу алейкум. خدا را شکر بر تو چی خیلی نشان داد خونه ده میگه بچه او می نویسه نماشه رو یک گفوده نه وایم провоцировать کردن ننو کدوم کسی که провоцировать کرد او هم یوفتن در کور که ارداش جواب دین نکازشان ارداش نکن описание навистагиша библи در کنیت просто я удамает. Не, она ми видео раки партов интернет да. Я کنم بدون اسپارت. خیلی خلوب کسی نباشه باید همی بچه با عقل مثال گپ هیچ وقت حقارت باید نکنند یکون کسی کی در کدوم رو های کی در چخلی رو های هر کسی خدا عقل رو داره گفتی گپو روحانیشون داره نه که هر کسی که مثال گپ میزنه باید در گپ جواب بتاده مثال در گپ ایستلیش کرده گرده اخبارات بیزیر کرد باید برای بگه وقتت ببخشید یکون جویش نیست نه انا اوش امنا میخیله برات امردین تو خودت میدونی انا او провоцировать کرد اخباراتش کرد با چی دایسی میسورا голосовой امش اودالی کرد من نمیدونم من ویدیو را دیار روز پاس کردم ما در پارالل اکای دو خدا نشه اکای دو خدا من خواندن میتونم گوش کردن نمیتونم اودیو سابشن ما در نویسه که ما вообще چی نمیکنیم پادش کردن است یعنی آدمی نرمالی پادش کردن میکنه انا برادر ما یا بروم استرینسا با میدونم ولی اکای دو خدا جواب شما معلومه شما
тут разговор в чем, на чем останавливаемся, ни на чем. Так что, вай, у бачара миофтан, вай, у сизорию касиас, منم خچیش کردم دیگه منم اتفید ندو حرامی که میگم من خگفت که در درسم در چین گفت و در گیجه میسر باشه هم تاجیکای میسر و در قلن صورتش باشه مثال می پرتایی در همین ساعت همین اینترنت دادی همه چیز اینترنت میشه یوفشیده صورتش باشه که پرتایش بگو این بچه در کاره یوفتن در کاره در اونجا کاره در میسرم تاجیکایی میبینید همین ممکن پادپیسات باشن بگم ما میدونیم شه بیوانشه پاتا نکازات کنن ایران همخی نکازات کنن بگم دک کنوتون آبجی خیلی بگرده مثلا شما کلونو خپان شما نه واپشه تامیو تربیت دوران من نمیدونم خواهی هر روز گفتم که همین هر یا همین گروپ های هستن که میتونن مثال یک چیزی خوب برای مردم بتن میتونن که یک چیزی ویران بتن هر کسی گروپ هم بکنه باید اتریس در کلاش باشه که جوابگار باشه در گروپ یا که خیب خبیدنی بوده پشتی گروپش من نفرمونده هیچ شواب نه او هم یفتن در کار کرد داشت جواب دودن ای پراواتیر وقت کرد و هم اما اول ایمو سر کردم امو بچه هم خیلی کردم просто так сар накардам ман бачара гуфтам ки даиҷа смсои хит ҳамроҳӣ ки разговора чӣ сар шудагиай смсои хишароӣ накардам ман вая занг задам дар инстаграм номроша надорам дар инстаграм занг зом бардоша як салом палом гуфт бо кушти шу смс навиш ман дар дарсам ман гап задан наметонам уро через сайт метавонам ё меёбанд сразу او بچه провокир کرد دیر اخورات کردی و اتویتش اخورات کرد کلونو میشستن رازبیرات میکردن تیخش میکردن تمام تیما سخ میشد دف میشد دیگه در کار نبود مثال راست که پاسینی اینجا کلونو هم خپو هر یک مثال نه کلونو گپ زدن уже دینه کلونو گپ زدن ایره رشاد میکنن اوله اوخیکو будем надеяться что решают это в ближайшее время. Да, мы провокаторами уфтан дар курки пусть дар дождь жауптен. Оли вай провокаторам асайча дори амрдин? Шеве ма жавоб надода ма амрӯз навистимша пат даже нахондаид. Вай медона ки мақсад ба ин кори кардагӣ шуд дурам ҷавоб метам мисол. Оттан бояд провокировать кардан дар кор нест мисол чизои ҳар хел навистан дар кор нест бояд ан вақт наоборот як ҷоя бошем мисоли гап савлеста кор кунем. Ҳамин бачаро провокатсия кардам ку ҳамин бача мегирифт любой чизи ҳамаи ҳақорат мекард. Разговор никаких не было бы. Не, вай ку религара ҳақорат карду ира хеле ҳақорат кард. Кончини ман саволаш додам ки тра ки право даст ки ту религияро трогат мекунӣ? Кто тебе дал такое право? Ин саволаш ҳам додам. Ин ҳамҷа рафтай ба филм диданд мактаб хундай хычачун ки гиртеистай ба филм. Мне так кажется. Майна гане гуфти гапзанова чем разговор длинный ши. Нам же аккорд дором Амрдин, Умед. Надо. Майя Рустам брадарам. Давай. Умед нашод бой вай чишид гапчал. Man ответ додам ку сума порсидан ма гуфту ма сума ме состоянда сум чи мепорси братан худат медони сума ягон барои ягон сум намезанам сум порсидеса ами 25 плюс 25 гуфтам ку ма гуфту ма да ягон гонорара напорсидам ма да интерес гонорар нест интерес народ барои ами мебароям Авай боша пул могу выйти с ними подряд. А? Авай боша пул гуфтеса, 25 плюс 25. بعد ответ доде анами ҷо эфир кардем ку баъд намедонам куҷо гуфтан ку сентябрда иншоалло мешавад. намедонам брат. ана бародаро тамошо кунед ки мисол умед бародармон вақти ҳамун қирғизе ки вай кард
انا برات امردین یک جو پربوات را کنم ویست توجیکو را خورد کرد ویست توجیکستون را خورد کرد یگون کسو دا یگون گپ نزد انا همی جو یک تون نه یک با خدا قسم ایکو وای اولی وای پروسا مسکوا بیا با میبینی چی گپ میشه وای پروسا نه من میدونم او را دیدی چه خیلی گپو زد بو страничка да мон сурат ма уҷо видеои мара уҷо партофт ҳамаша бо дурунаш да партофт мара отмечат мекунад тез тез ма гуфтам бойда буроем бизанем ту чӣ мара отмечат тез тез мекунӣ о бой мешавад анами бой мешавад ку глав на меай ман лично нами боеш да дурум анавай гуфтезаки биё да қирғиз бизанем да қазоқ охӣ о гуфт қазман گفتم تو سویاز کردم کو وقتش نه ما قرغیزم میرم برادن قطعی اولو بوی جو من میزنم قطعی هم بینیجرش گپ زدم من میگه که باید ویزش محکمه رسی آمده نمیتونه باید بیاد در قزاقستان گذرونه من گفتم من روزی نیستم گفتم نیترال نیزونه گفتم روسیه نه مسکو پجاوسته بفورد لیت میریم یک کلیتکه میمونه میزنم بفورد مردم دا بفورد ارگانیزاسیون هستن مثال این چونی عدی مثال دیگر تایوریم که باید ارگانیزات کنیم وقتی با فیری ما همیش میترسه که مسکو نیولده مقصد که جنگ میشه ممکن ده که نه ما برای انشالله براتان انا همه بوی میشد انشالله من ندیسه میکنم که انشالله میشد по-моему گفتم باشه و دینا گفتن که گپ زدن قطعی منجر کدوم کسی گپ زدن انشالله میشه خدا بشم